emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, hoy voy a estar con abuelo todo el día, jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ja le digo que no. What's up everybody, tu je Davo. Vítajte pri novom videu. Mohli ste si všimnúť, že som týždeň nič nevydával, bol som na dovolenke a o tom aj toto video je. Také menšie upozornenie, veľa zvierat sa nachádza v tomto videu, aj milé, hej, ale aj napríklad šváby. Nie je to kvôli tomu, že rezort bol zlý, ale kvôli tomu, že mali veľké záhrady, takže naopak pekné to bolo a nemajú sa ako zbaviť tých švábov, keďže v tých záhradách oni majú dobré podmienky. Nezachytil som všetko, čo sa dialo, ale myslím, že dobrú časť a hlavne veľa jedla. Čaute YouTube, práve sa nachádzam v tomto aute, vyzerá jak Maybach. Odchádzam z letiska, práve som priletel a som teraz na ostrove. Ey, que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Deň 2, dovolenka, motherfucking bazén. What's up YouTube? Toto je môj fucking carb maxing jedlo. Úplne bombové špagety. Ináč som na večeri, hej. Celý deň som preležal pri bazéne. A toto je môj prvý chod. Toto je úplne že mystery meat, neviem čo v tom je, z čoho to je. A je to nejaké francúzske meno. A keďže som dneska žiadne sachre nemal, tak si dám toto a potom druhý chod budú lázane. Úplne maličké, nič. Idem sa natočiť, ak robím stupid protein. 28 gramov jeden serving. Príchuť, coconut chocolate, travel size. Hej. Ty kokos, toto som si mal dať do väčšieho pohára. Oh my shit. Ešte palce. Čím to zmiešam? Asi all reliable. Fuj. To, čo sa tu stalo, nechcem, aby sa niekomu zopakovalo, tak berte na moju radu. V živote nemiešajte proteín ručne. Shakere alebo menšie dávky, to by sa možno ručne dalo, lebo fuj, asi už nikdy mi nebude chutiť čokoláda. Predtým, ako budeme pokračovať, iba 45% ľudí, čo pozerá toto video, má subscribe, takže ak si súčasť tých 55%, čo nemá, tak hneď teraz daj subscribe. Tiež chcem pozdraviť 7% ľudí, čo pozerá z Česka a 4,5% ľudí, čo pozerá z tabletu, takže ak niekto pozerá na tablete v Česku, tak si najvýnimočnejší zo všetkých. Chat, takto to vyzerá, keď sa človek halabala natre. Neviem, úplne divne na mňa reaguje ten pantenol, cítim sa, keby som sa potil, ale nič zo mňa neschádza dole. Je to mega divné. Berte toto ako sign, sa natierať poriadne a poctivo. Takže ďalší deň, ďalšia večera, tentokrát to je úplne carnivore, máme losos, bravčové ribs a v tomto je čistá hovedzina, takže toto je úplná bomba. Idi! Kurwa, pijemy wódkę z ziomkiem, kurwa, z Słowacji, jest zajebiście tak szczerze. Podrž! Toto je môj kolega z Polska, stretli sme sa tu a spolu, no, pijeme. Takže
Idem teraz deň 4 do posilky. Našiel som ďalšie poľské dieťa, čo môžem ukradnúť a naučiť niečo. Ideme optimálne cvičiť. Jeden silňak. Daj. Druhý silňak. Tak. Easy. Easy? Too easy. Ešte druhú. Dobra. To nič. How much? 12,5 kg. Okay. Ale to je nejaký divný pulley systém, to není toľko málo. Musíte mi veriť, je to ťažké. Nagývam siebie? Pomôžete mi? Ojcze, Toto podať. pomóż. Ne, toto druhé. Dziękuję. Polish mentional. Very good. Yes. Okay. A teraz nejaký posing. Posing? Ideš so mnou? Posing. Posing? Ideš posing? Posing. Okay. Come on. Jak? Side chest? Side chest. Okay. Okay. Next. Jak? Okay. He's better. Right now. Oh. Ooh. Jak I don't know. Prvýkrát v živote som sa dotkol pusy. Yeah. Very good ball. I don't know how much. Made in Pakistan. Ešte originál balenie. Plastový sáčok. Hľadáme loptu, ideme hrať futbal. A nevieme, ktorá je najlepšia. We need Dobrá. good ball. Tak. This. Tak to oslavujeme. Yes. Vyhrali sme futbal 10-9 a tu ide náš protivník nám prináša kolu. Mne kolu 0, jemu normálnu. Takže to bude úplne bomba. Netočím mu hlavu pre GDPR. Thank you very much. Thank you, boss. You're the best. 0. What is 0? 0. Yes, 0. Normal. Yes, thank you very much. Na zdravie. Na zdrowie, yeah. Winner. To je život. Chat, jak má niekto zostať lean, keď takéto pičoviny sem dávajú. Tu ťa marshmallow, popcorn, cukríky a čokoládová fontána. To je úplne crazy. Co to ješ? No! Jeden šváb sa dusí, druhý šváb, tuto chill. What's up YouTube? This my brother. Fucking šváb. Žije? Żyje. Kde? Tu. Oh, what the fuck? Save him. No, hell no. You push him in. Okay, You pick him up. Wait. Nie. A ešte predtým tu bol tretí, čo zaliezol do vody. Stop. Traja šváby, čo ti jebe. Toto je úplne scary hotel. Okay. No, don't touch, fuj. Takže deň 5. Tu som teraz v Duny. Sme skoro na pláži.
Išli sme autobusom 15 minút. Tam už vidieť záblesk pláže a tu sú úplné duny. Takže bude to úplne super. Tu sme. Toto je najväčšia, úplne rovná pláž, ktorú som v živote videl. A tu sú duny, akože lowky celkom tough. Takže jede sa pouze nahoru. Words is so cool for the summer. Úplná pláž, úplný desert. Nič navokol. Ale tu je potom taká oáza malá. Idem sa pozrieť. Mám 7% baterky, takže na budúce, čo sa uvidíme, budeme ešte timeskip a budem nabitý. Dobre? Post, beach, protein max, hovädzie, kura, ryba, všetko 3. Wait, now. Bro, he's sleeping. Viva la España, bro. Bro, España Bro, win! España won, bro. Wake up, bro! Wake up! España won, bro. Takto oslavujeme španielskú výhru. Úplne super zápas Ferran Torres. Ferran. Oh, Ferran. Toto sú pripité aktivity. Neviem, či to je petang alebo čo, ale kde hádžeš k tej pičovinke, guličke. Go, man! Prvý pokus. Nice. Kde je ten kameň? Wow! Nice! No. Move. Enough? Last one. Okay, last last one. Go. Good game, man. That was very good. Who won? Whose was it? Yours? Yours. No, mine was behind yours. Yeah? That's one? mine. Camel That's won. mine, that's yours. Yeah, Dobrze, that's Kamil, yours. dobrze. Wait, I No. won. Oh wait, that's He it. won. Yes! Get I it. thought that was bro. it. I was aiming for that the whole time. Oh, let's go. GG's. Ďalší deň, už je po obede. A ako som to našiel? Malá jašterica, bez chvosta. Odbili ho. Čau. Čau, malý Pokémon. Ty si taký Charmander? Keď už sa bojím. Tak chcem ho vystrašiť, alebo ju. Ale crazy. Toto je celý taký hotel takých malých zvieratiek a pičoviniek. Best singer ever. It sounds like mumbling. That's an English song. Drake fan. Práve sme odohrali turnaj futbalový, 2 hry za sebou, úplne som mŕtvý a 1-1 a potom 2-2. Tí, čo tu robia animátorov, hrali tiež. Najprv boli 2 v týme, potom 1 v týme. A keď bol ten 1 v týme, celý čas fauloval, úplne hrozne hral, fakt, ja by som sa sťažoval, keby v tomto hoteli bývam. A úplne som nasratý, hej. A tento jeden, ukáž na ňo. Tak, dobre. Back. Okay. Tento jeden úplne hrozne hral. On kopol out túto kameramanovi do nohy. Z nohy sa to, on to odrazil, vlastne on to kopol. Žena, tvár,
bábätko vedľa nej. Tvár, skoro bábätko. To bolo až moc zažratý do toho. Too much. What the fuck? Dobre, ešte budeme hrať tretí, ale tak obidve remízy. Úplne smutné góly. My sme dali super gól. You have goal? One? We scored great goals. They scored You have shit. goals? No. Ah. Tuto kameraman 4 góly. Oni dali úplne trapné. Tak, dobře. Wow. Thanks. Interview with man of the match. No man of the... So, the another cup we play is like we win one match. Ďalší because turnaj, there is another teams. 4 týmy. Another teams, yeah. And I've been with my friend David. What's up? Yeah. And we win first match. So this was, I think, quarterfinals or semifinals. Semi. Semifinals, yeah. We win 2-0. 2-0, yeah. Bez golu, hej? Yes. Ja som nedostal nič. 2-0. Best goalkeeper, yeah. Best Thank you, goalkeeper. man. And second match, the final, we draw 2-2. This was very good match. I scored 2 goals, and he, very good goalkeeper. Tak. Very good. The best goalkeeper on entire cup. So he is our only fan. Taylor, what place are you? 3 or 4? I don't know. I wasn't really. Did you? I You think- lost the. You were the Fourth, yeah. 4th out of the 4 teams. Yeah, but my team were cheaters, so it wasn't really fair. They were playing like Argentina, so Bard was not very good. Argentina, Spain, yeah. Argentina. Spain. No, I'd say they were more playing like Argentina, England, because them against Spain was a bit fairer than in the England game, but still shocking. Takto si tu my žijeme. Bomba špic. Veget lifestyle. Vacation. He's already drank his drinks as well. Bro, you don't have drinks. The bar is closed. The bar is closed. Man, You've still you're got fine, time. bro. They're closed already, man. No, they're not. It's okay. Yeah. Quick. What? What the fuck? Oh, cockroach. I've seen like 4 of them already. Do you want me to kill it? Don't kill it, bro. Bro, get the fuck Dzień out. dobry. Take him out, please. I will. Do you not like animals? Ew. Don't touch him, man. I want to. I did animal management for a year. No, don't I touch want him. to take shit, bro. And this fucker. Ew, bro, fuck. Oh, hell no, I'm getting out of here. Fuck. Kurwa. Nie. O, Kamo, začal ma s tým naháňať. To piče. Where'd you throw it? In the bin. Oh, thank God. No. I did animal management for a year. I'll show you some of the Why'd you videos start I got. chasing me, man? Just for a joke, wait, hold up. There's a video. Oh wait, it's saved in chat with Ruby. With the huzz. Yeah, well, kind of. She's lesbian, so. It's not. Kámo, toto je úplne shit, trash, fuck. Tomu to shit, porozumiem. trash, fuck. No cash. Look. With a parrot, that's cool. Babytko Jeżka. So cute. Ahoj. Dzień dobry. Oh, very cute. Yeah. Hedgehog. Wow. I'd never think I'd see one in Gran Canaria. Crazy. Like, go in. It's a baby as well. Was it a hedgehog? Yeah. Yeah, but baby one. It's a baby one.
Fuj, Ronaldo. Fuck you. Trash. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, brother. Fuck you. Leave this in my room. Alright. Úplne random. Prenasledujeme ho, my úplne, že ho tu budeme čakať a nečakáme ho tu. Right there. I don't see him. He's right there. This. Do you want something to eat? I will get you. It's okay, I already eat. Okay. Good? Tak. The last goodbye. Thank you very much for vacation. Thank you, Aaron. The tournament is great. Yeah, legendary. Memories for our memories for life. And Yes. thank you very much, David. You're the best. Thank you. You're the GOAT, bro. Thank you. Takto na nabíjačke chat jede se pouze domů. To už bude na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like a subscribe. A ak ne, tak si náserte. Poczekaj, znowu. I know that everything's wrong. Then I okay, baby. So you have to make cries when you go wrong.